saa cia Vilingi wa Mauvoo ni na ukethiani na wikwatio kana kwiyo chaku kiende na kwaila ni masaa maseo mavikangu nengelelie Vilingi wa Mauvoo ila ni siongama mwendo wa saa 3:30 cia wiyo nyenito Faith Mackenzie wa Mutunga ola kundethe cia kwalula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda na ni kati wa Mauvoo ala tumanengete uito muthenyani wa umuthi ala tukumbanesie ni vamwe na majaji muonza kwambisya kwithukisya abilu ya BBI matuku 29 mwaini wa 6 ni mwakani u maundu ma ukui kusiokewa o tatene kiwanzani cha tauni ya Kitui ekali macha musoiku ya wote kubinga ndovoi maiteta mayukwata kiwu nandini wa kilungu kitu kimwanya umunthini tukwendea na kumanyithia iulu wa ubuku wa mwingi Vilingi wa Mauvoo ni na ukethia na udhocha twende kunenania kwisila nambani yitu ya utumane mukuvi ile 3-9-1 tuambieni kana walanio wa kubindua kwa katiba wa BBI na ulanzama ya majaji ya 5 mithenya mithelu manawetie kana ni ubathukanu na miao yu musumbi wa koti wa appeal Kiyo Musinga ni wasa kuwa nzama ya majaji muonza kwithukisya na kutua yulua abilu ila inekiwe iko kuleana na utwi wa majaji asu 5 alama nawetie kana BBI ni ubathukanu na miao na indi kwianana na undu mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka ukutwelesya ni kana ikoani yu ni kwambia kwithukiwa kwe matuku 29 ni mwaini wa 6 Vena ta miaka ina kume vindani ya mwiso mikongo la nyumevyo kukusiwa mawako ni mako tuwayo luvyo wa Supreme kavindani kaunzi ya ikuani osakwani wa usumbi na kwa oyu vene kwani nene yu kwenye BBI kotini o itina wa kwetela kwa ilungu ya saa yu venanzia ikuani ya kuliana na kutoyo kwa livoti ya BBI va kotini wa appeal ikambia kwithukiwa kwe matuku 29 mamwa yu ndino asikalo cia mbevyo cia kwithukisya mawala nyuma ikuani thi na ila cia twaiwa umunthi munene wa koti wa appeal Justice Daniel Kiyo Musinga atongoesi Justice Roslyn Nabuye na Justice Hana Ukwengu ndino kikalo cha asili ya 3 ndi watu kane kwani thi kethukiwa na kumi wotu ni asili muonza mama kwani kotini wa appeal. The appeal shall be heard on 29th and 30th of June 2021 and 1st and 2nd of July 2021 by a bench of 7 judges of the court. The hearing shall be in open court at a venue to be arranged in compliance with the COVID-19 protocols. Zama ya kunga menyuvani ya IBC dhinaondoa kutania itino wakikaloki cha kotu wa appeal kumiotuo wa kavinda kana no dhiende na isaso ya kwa lanya menyuvani manini ta wao yumbe kuya kiamba indi dhina vino na vanini kutoa isi ya isaso ya kula ya mawani kuisila BBI. The applicant, that is the IEBC, shall continue to discharge its statutory and administrative functions, save for dealing with any of the contentious issues arising in the High Court judgment relating to the Constitution of Kenya Amended Bill, which was the subject of the High Court judgment. Uke wa muvyo wa President Uhuru Kenyatta kwi iyo kuya Kisumo kukonyo uthasio na uthuku wa muvya wosilo makwani ni wa vikombe wa koti wa appeal kwi umunthi vala yukoti ya kanya onthe na mena kiande kwani nethi mevathula nevyo na mutuo wa kuinenea kuvikielo tuo wa muthia ukaumwa. Then there are questions the judiciary would have asked. If we indeed were at a constitutional moment, is a decision against BBI a decision in support of the status quo? If BBI were to be stopped, who carries the burden of choice? On whose shoulders will ethnic majoritarianism rest?
and who will carry the burden of losing 30% of our national budget every 5 years due to the toxic politics that BBI sought to resolve. Let us not begin to, as it were, prosecute or defend our respective positions outside there in the media. Please allow the court to make a fair, properly informed decision without unnecessary attacks, comments by all concerned. Ondeno wa kikalo ki cha Mbevio utio ni waumwe kana yuma kwani onde alamekitwe iko kuliana na utio wako tuwayo lwa kuliana kutoiwa kwa BBI meidhi wa maikwatanyo tayokuwani limwe na mawakili bende kama vike kotini kuitetea imwe kwa imwe. The consolidated appeal shall be heard by way of written submissions with oral highlights limited to 2 hours for each appellant and 2 hours for each respondent. However, the court shall be at liberty to limit the time allocated to avoid repetition, and we will deal with it expeditiously. President Uhuru Kenyatta kethwa atongoiwe ni mawakili Waweru Gatonye na Mohamed Nyaoga vala James Orengo hukatongo Raila Odinga kwani nyethi na vila vamwe na nzama ya IEBC mawete tutaskatania nene. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma va musini wa Ilovi Nyenito Benjamin Mwaka. Maundu ni masiokewa otatene kiwanzani cha ukui cha Kitui valako na kusiwe ngusanisio kati wa sako kibabukanyo sia ukui twechumwa kithelu one tina wa governor wa county su ya Kitui Charity Ngilo kukomana na sako ile ila inaina madhina na matwaisia unenania. Onesmus Chalo ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Kumana na ngusanisio sio kuikiwanza ni cho kuicha Kitui ileno mandito na sako ile evo kinatwa sako na kinatwa prestige vala sako ina tamba ikite maundu mau kuikiwanza ni kii makuwania vandu va ukui undu ula unaothothe ungamiwa kinatwa sako wamba kuvinganzia sia kulikana kumaluka kiwanza ni kii undu ula unasukumia maafisa ma polisi malikilela na kusukumia kuvingwa kwa kiwanza kii vala kinatwa sako mana vingwe kiwanza kii ende mathi kuvinga mbingilo sia kuliko ofisini wa gavana wa county ya Kitui mufaka ila kiocho kekethukiwa na tiithu kuma kwa mbeoyu mbakela gavana kamandi atu address na ngali zitu tsiba ofisini kwake tatsitia ba tsikale ba mbakela we koka kuratwa thina gunu ndo tamunengie kula tsitu ngali tsikala ba ila tumete lobi tsuka ba ila tumete makuweni tsuka ba ila tumete mwingi tsuka ba ila tsia Mombasa tsuka ba mbaka ila tibika mandi itu ko lewe na tatia andu ma Kitui county na kundukungi kulaka so machitu kwa ichambo kuwa nikinatwa prestige tambe kuona mena ngalitsiana tatio kuwa ndo ma Kitui county tio thoko man kata akomeanza mbaka mama okakutabia hii nziani papala tikumaalukela. Yes. Gavana wa county ya Kitui Mwandu Chati Kaluku Angilo ni wethwa na kikalo na ngwatano ile siangali ii no ile sinethitwo na ngusanisio vandu va mithenya ina ilo ainena na atongoi ene ngali na mateleva masako isiele nza ofisi wake no awetakana kwisilo ofisi ni wake na ungami wa musi wake tui nimeuvikiana kwa ofisi sako isiele mwanya wa kuikiwanza ni cho kuicha musini wake tui kumina ngusanisio ila methitwo nasio akiwa sasa anaitwa Kinato Prestige. Yeye sasa anataka kujenga nyumba yake, achane na baba yake na mama yake pale alianza kwenda jenga nitakusaidia ili ujenge. Yeah, not lucky. Places where I can give all of you so. Kwa sababu tumeongea ndani huko na wako hapa, niliwaambia waache kupigana. Niko hapa, nitawapatia enough slots. Na naendelea kujenga Kitui Town vile inakuwa leo si vile ilikuwa 5 years ago. Hakuna pahali Kitui sasa unaweza kutembea na kuko mchanga. Mlikuwa mnatembeza gari kwa mchanga. Ni hivyo si hivyo hivyo ndo batela Kitui Town. Eti unaelewa. Na pidi umunenga kundu kwingi muno na ningu neka la ndina mo. Na lea kinatwa tayangwa. Kitango kinatwa prestige. Hawa ndio ya
huu mwingine ndio mzee. Ye mzee akae huko kwake na kijana akuje nimpatie kwa pali yake aje. Oingene waweta kwithwa sako ya kinatwa Prestige inetilile kuma kwa kinatwa sako no kumama mde ma uniform modho kumiwo. Kiwa hamtaki avae hii uniform yenu, tutamuonyesha rangi za kuweka uniform yenu. Mwachane na vita. Hiyo tutaongea. You cannot remove me from if I'm called Mutua wa Mutinda. Weka kila mtu wako na baba ni moja. Wakiwa anataka kikinatwa baba ni moja. Kwa hivyo usiniambie useme wewe ni wa baba huu. Hiyo tutaongea. I'll talk to you. But we can also work on that. Okay? Kwikithia vainethe wana kivuvwano cha akuwa kavindani kala matambuka kiwanzani ki kutwa wa isione sie kivathukanyo. Na nyinyi niliwaambia wengi walikuwa wanaita matatu towns. Makanga. Nina mwiji pa hii mwe ngete sito. Amen. Inyi ni mwita officers, assistants. Ni mwita advanced assistants. Lundu no kana mwana wako. Ni yumu ndeze ya kulika. Ono mwana mwingu atia. Jamba okusisi. Omundu Mungu atia mwana wako kana nukubanuka. Na binda ingi muka mwiji na yongeza na zizia mbezo. Nikudeka mwana. Iseso yo kwikiwanzani chake twi nejende itina watongo wake natwa sako na ula wake natwa Prestige kutwa isionenanya vamwana governor wa county ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Wangilo ngilipote ya Vilingi wa Mauvoo kumakiwanzani chokwi chake twi neta Onesmus Chalo. Ekali makisio cha musoi ila yewote ni kaunti ya Makueni ni mabikia na kubinga kithima cha Ndovoi ila inenga isio ile kiwo wodini ya wotenzio na kikumini enendhia sume tetaka na nzama ila yungamie unyaicha wa kiwu ya kikumini yithitwe na kwekea ngaliko imwe na ekali mawote na cha musoi methitwe mateu kwata kiwu. Caleb Chalo ni wabika kisioni kiwu na atumbanisya ngewaino. Ekalima utui wa chamusoi ula wendhini wa sublocation ya Kamunyolo wodini ya Wotenzio omunthi one mavinga Ndovoi nene ila yutui no sukumano na kila meuteta takuna mawani nzama ya kiwukuma sublocation mutui wake kumene na ila kwa kavindo iye tweteo makunia ekalima utui uke uo na kwitha yitwa kiwuki kumene na kutia ekalima utui uo matena kiwuo kwa hall ni cha sublocation itatu na si sublocation si itatu sublocation moja ya kikumene iyo kiweze leo za kikucha tuikane chachao ni chayo ayo ka abingi ando alangi onde na mathaland ino Ndovoi ne ya chamusoi Kamunolo na kambi ndikindu ikwata ichamusoi kikwata chonde chandieva kikumene sublock ekaliana ala mena uthatu muno munthi one mavinga Ndovoi Yesu na kwasenginela serikali keiwa kiyo cho niguo makamethingwa kwa andu machamusoi nitwetikila na umunthe nondu Ndovoi bakwito nitwetikila na tivinga Ndovoi no ndikanyuwa kiwu kubikia ila serikali andu ma siasa awo na magoka kutwethukisia na kuma bau male akwiko baike woke kanyuwa tena institution ye baba gube yeta chamusoi primary school ne boarding school ne tume yakiwu kechava chava Ndovoi ne na kuko biko no munthe endita iyo itima kone ye kiwu na kiwu ila kiwu thela siana siekala itena chao itena kiwu nondo teka bingwa na ita iya Ndovoi yonde na nitienda serikali etwewie tei no kedu tethia nondo ng'ombe baba boyi kila kindu chionda tena thina mwingi muno wa kiwu. Ndovoi inela yenziwe miaka ya tene vinda ya mukoloni neyo na isi ya kiwu wodi ni ile mwe ya Wotenzio nelengi wodi ya kikumene na vala ekalima utui wa chamusoi ni mawasuvi Ndovoi ni kwithwa yakitwe utuine kwa nimeweta undu nzama ya kiwu ya kikumene yosi ungami na vala MCA wa kikumene wa methenie mbungu cia Ndovoi ino na kutoa vala venzama eno ya kikumene no kana some wakendu keta wa ikiwu undu kebitu ketwe miao ki katika ward ya bana management na operations sionde ienda ward ines nicho ketumina nenga ni mbungu undu mati aje chao ne kikumene mobao
no kawembe ni waisie we paikati lo kiwu kuingani kona Ngwatia ndobo ine bakwito tailisie wetie neza. Wo kawembe ni okie abena mundu lo na teza ki ujao. No ngwatia. No be anwada. Ko ndi wote kwa sia tafadhali. Serikali yetu igwekela tunena. Tina thina mwingi. Ng'ombe nisio thini ababa. Baiba ndo na kiwu. Kwa oyue kaliane methito maina mane kiwu kwa kavinda na vala makulia ndongo isi kivathukanyo itone kulikila ondo. Akuma no kakuona atwawa. Nyendo woila no niwe nina duta kiwu. Indi twekalanga ipinda nini ethelu ndobo ine na bingiwe na niwa kiwu kikunwa na yundiwe kiwu choza woku ya kwa mutuna ni anengiwe kikumene na nyenundu ndiese weza kwithia ni nguno amuno nyini no amuno nundu ningusukuma kamimba kwa mutune na ila ngwenda kiwu cha ng'ombe ndimbaka mpaka ku yolu mudhizu Tirati boingwabwa. Mundu nitete kiwu ni chozayo. Kiwu ni chozayo. Twitiana na ngewaisu nikana kwithiwa na mamutha ma mwanya tikwanania mundu ndatonya kuthukuma yu mundume umwe kwa isitwa Aman Ramadhan kuma utuini wa Katuluni kaunti-ini nini ya Matungulu na ula withiawa na thina wa kuona ni withitwe aitwaisya biasala wa kutuma itamba Boni Mutesya no muthokeye na eneo ripoti yake. Thayo ni kila imuthaitha na wia wayo na kila mundu enda kwithiwa na muimusio utena mathina ateo ila twasema mutha amwe aingi ni makusango na kuona maundu memomu. Ila mama siao matena mamutha meothukuma kana maze mamutha kumana na mawo ni makwatawa ni thina munene na kuona matatonya maundu kivathukanyo. Utuini wa Katuluni twakomana na Amin ula wina thina wa methombe wa miaka 10 inti we nuthukuma. Twakomana na inya wake Miriam ula watwelanja kumana na thina wa Amin wa metho. Kini no na veo thina oteo maundu mangai mundu na matusa mathuku. Ko we ate mukwate kuko ndaenda. Leo na mundu mukwata kwa kamuma ali atinda wa nyomba. Ni waendia kuno x-ray na saa isu no wona hizo zimwe nizo za ina meneni. Watu ya metho kwa ilobi. Ula kusia kwa metho. Ila waendie ni waandiki iwo ndawa. Woke unyo ndawa isu miejina. Zizi mwe wanizaze lile bina lakini zizi ona meneni zikona. Woke unyo ndawa isu bandu ba miejina. Na ila wokia nyo ndawa isu. Menenyela wona mathela. Kala ijuyu. Bindu ya lika methone make Amini ni wosi etambia na lika skulu ni umwe musini wa Masako vala wavundisi kutuma itamba tanzia ya kwikwatia okindu. Tione kalileo wasethea ni wayune na bina wa kwekala ke mondo nondo ni kindu chukienda azoe lakini nenge hanana wa takomana na munana yo mawa aitethaiwe kiuthukumi ni mwendo wake ovamwe na maundu alangi maki musi aeli ni meyungamitie na kwelanja maundu mo ovala masomethangitie ciana cio na kwitikila maundu ondu mailie. Ngalikoni yakwa ni ethiwe yina challenge kidogo nundu yue nasa niwe baba ciana nitena tetheania cia maundu yube thabaiki kupethiata wethia nyeno ningwithania na stress kidogo lakini nasioka no sabina na neanga inenge ketha no uwe wendie ki ndui nenga muiyo ndapicha aingo tunge ngai mubea no ndui na ovikisie andia cia be muthena na ko mu ndu tuina mbesa kana liu tiondu wa mitugi kwitikila kana no tumitamba utena metho undu la utumite andu aingi matetikila kana no tethi mawia meki vathukanyo indi kumana na wia lo tetha cia mone metikila na kufikia kumuthengea. Iyo yetha no challenging muno be andu mataikia na tato mone na miaka ni nyandumete ukesaithia membia mendo mbona ndituma na nenge ila mundu ambia ndo mbona ndituma nina apparatus cia kwa cia utuma sio baba nino sanga muonga mawiyone na ndatike sundi asembo mara moja na ndiambe ibo wewe wange mabilivea lakini ona ndembete saa ingi utono komana na kwa ndembete ona saa ingi ndena wait kenino yakwa labda bandu bala bakubene sitiva nditono komana kendo kikanomese andu ingi makasi labda mundu we wona nthi nitakwifanya wifanya lakini nyabaike ndo nona no mbindu
umanyi wake Amini nusanese aingi ovala mwendo wake otae saitikila kwa mituki kana Amini no atonye gutuma kitamba itino wakona tumete ovamwe na mondo alangi ukuna takukuwa vo na kusukuma kami na mukulia no uwe umia vosu ambia ininye na umia na umetie nesa aya yu labda elate na kithangathi chetwa vaya no we ukikuia nthini akoso mwiko akekisio vunthini ila nesie kwithia ona nema kiana nditinda vaya ni musie atethie maundu nundu aya na mania ndaya mania ikalamana nye yuethia yu na relax yo na ngethia ekite oethia no tati uko difa nundu ni ngumuvata kwiko na keno kwenda kwika ila nethie atethie na mwanye bora hii waumia ukamana ni waumia no kindu chui kwiko yeka nacho maisha maende na kupikia bwetu tungeanga imuvea thukumi wake Amini nusanese aingi maikulia athukumanga ata naonanga itamba iyata ondu mwe na kuvathukanya malangi ma itamba indi ni kindu kila wisi kuma skuluni ithawa challenging kwa muno mayasya mundu utona nthi atona tuma sindu smart aki nyenese nundu ndichene lakini kulingana nundu nikitumeta nenese ni smart nundu ila na umelacho ona andu inge mambe atinya ndumeta lakini ndimonethia ndimea wendo shudia okanena pareta nina kila kindu kana nenge we ngutethesia no kona ngutethesia we museo ona gutwika ni wakunikie muno itino wakwaze metha iju emakulia andu ala mekomana na mathina ma muthemba umosa maundu okwa mituki na kwithitikila na kuendea na kuthukuma kuma utoini wa Katulu nitawa Mboni Mutisya na indi twase somo kuma kwa ngewani isu ya Ramadhan na yongewa isu ya Boni niyo kutunenga ibuso ya kwamba kosa uthiumo wa ndatikanini ndukathiwasa nitusiokethete watindata museisya mwenda wa Mutongo TV ngwataniro ya mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwaila na wakwendese nyi muthenya wa kwawe musiovyo na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusiasema wiya meki wathukani tukamanyaka na mawiyane matona kututethia na indi kututea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela nundu ndethesie nundu nengete aume education nundu ni wivo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumana ndo itumia neta mundu ithia yanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanga nandu pepe susu wako wivaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosie loni na kwesa kwikwana yundese loni na andu yikalanga na monesa magakusuisya nduka nyini tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiya ni wiya wina kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Chadhe kenene Apostle Francis Kemeu oula musikali euthoche chadhe ni cha kumbu cha wathi wake mweu wa ukuse va kanisani wa Word of Faith tala kangundo wachumwa ukite wa matuku thanthatu mwei wa thanthatu ngilile na miongo ile nemwe kwambia kwacha kwa saa ile Solomon mkubwa Wilberforce Musyoka Kasolo Eunice Chalo Kateiko Nyelo Liz Fred Zipora Eric na producer kaka Jose wa MJV na aini onde makethi wako Father Mesha Kaleli na atangazi onde mambaitu maitiwa chadhiki ililo moko ni Apostle Dr. Julius Kanabio kana Senior Assistant Inspector General wa polisi na atabania angi ndukatiwe ke nikenene Yesu ni vinya na utendio wa bakubi wa witawe Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement,
hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship, and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni na udhocha ingi twende na kutambanya thini wa Vilingi wa Mauvoo. Tuendeani kana seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kiyo Wambua kwi umundi bungeni ya Senate nuosa mwanya usu kutula muti utongoi wa governor wa kaunti su ya Kitui Charity Ngilu balawa weta kana mubea wa uima wa mwi kaunti nisu ya Kitui wibathuku muno. Seneta usuni wa weta kana governor Ngilu nuemetwe ni kutwaisya maunduma uima wa mwi wa enendi ma kaunti ya Kitui undu bailite kwenana na seneta Kiyo ni kana silikali nene ni yailite ubena kaunti mubea wa uima wa mwi na uitungwa kwa silikali nene na bala ingi wa weta kana timu yani undu silikali wangilo onengane tenda. Madam Speaker, the health situation in Kitui County is in itself in the ICU. We have a supposedly level 5 hospital, Madam Speaker, that does not function, that has got nothing functioning, including even the staff. Madam Speaker, in fact, I've been thinking over this issue, and I'm thinking of approaching the Health Committee of the Senate to begin a conversation on whether it is viable to have the county government of Kitui to sign a deed of transfer on the health function. Because clearly, the governor and our officers are unable to manage the health situation in Kitui County. Madam Speaker, on the issue of tenders to young people, and I've heard my colleague here, Senator Malala, talk about tenders given to multimillionaires at the expense of young people. Madam Speaker, I have a case in my county. 3 years ago, the same tender for clearance of bushes given to young people to execute. But the money is paid to contractors. And the contractors have gone away with the money. 3 years down the line, the young people who are only demanding 5,000 shillings, 6,000 shillings, they have not been paid their money. Madam Speaker, I want to stand here and say that this corruption is not just about governors who are preparing to leave office in their second term. In fact, it is a lot more pronounced among governors who are trying to accumulate wealth to run for a re-election. Kisio cha mwingi kauntini ya Kitui kithitwe kikusia maundu maingi mabuku kwa kabinda thini walipoti ye mwanya muthenyani wa umuthi twikunikila maundu ma ubuku kana makubuku kwa siana nini libota wito wa mwingi Lina Musangi ndutumbanise liboti ya ubuku wa mwingi na ki ni thini wa kilungu chakeli change wa ino ekalima sub-countini ya Mumoni ila ye mwingia yulu countini ya Kitui mena undu wa kutani etina wa serikali wa county ino kwa sakanani kwithia yuto ise usili wa makwani maubukania ala methi itumeka thiite muno kisioni ki siko se ubukania sub-county nino nisithiitwe sikinyite muno obala county isu ya Kitui kwisila mubiani wa mivai kithio na mathau ya sekanayu bai museo na umwe wale kwithia osila makwani maubukania. Minister mubiani Helena Ken ni wabikia kwa sekana serikali wa county ya Kitui oyuni waandikie wakili uloka sila makwani ama ubukania.
Gavana wetu Madam Charity Ngilu ambaye ametupatia, now we have an attorney ambaye ametachukulia cases za defilement. Oingi minister ni wabikia kuikithia kana yu miwano yake musi kana ila siku kangaroo courts nisiubikia kuthela nundo wokili ni wokasila makwani monze maobukania na kwambia yu bai musei onomwe kuma sub county ya Mumoni ukasila makwani maobukania wanakuwa raped na mambo ya kotini inakuwa ni ngumu kabisa kwao kupata justice. Mimi kama waziri wakati nimeingia kwa ofisi ama kwa ministry nimeapa kitu ya kwamba hakuna mtoto ambaye awe wa kiume ama wa kike atakuwa defiled na akose justice. Onene otuini wa Tondora Elena ni wasekana esililwa sumethitwe moto isesiko isu na kwa ya mumbini obala mengi matabika kotini. Elena ni wasekana kaunti ya Kitui tongo iso ni mwana muka siku te isu se obukane se ile kuthiwavo obala watangasia au meala mena tabia isu kana serikali ino ni kumose hatua ya kimiao. Christine Kalikanda na ula ni abisa wa shirika ya kutetea haki cia mwenenzi kana Center for Human Rights and Civic Education kisioni kiuni wasekana kivaloni cha ngungani kithitwe na siku mbingi cia ubukania. It has been very notorious with defilement, rape cases and even incest. Kalikanda ni wasekana vai mwanya unenganwe kwa abukania kwa nangia ciana cia yetu maisha mo. Oingine wa mikule serikali mose hatua esililwa matoe siasi ko Hakuna nafasi ambayo tutapeana kwa mtu yeyote ambayo anania kwa akili yake kumkosea mtoto, kudefile mtoto, kumharibia mtoto wetu maisha. Tunaomba ya kwamba sheria ichukue mkondo wake. Kuma mwingia katika kaunti ya Kitui, nguripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Ibindani yini kwithitwe na siko mbingi cia andu kwa ala amwe ni moneka na yu musi umwe wikisioni cha ciania ila yithika ni kaunti ya Kiambu ni maende na kwithiwa na kiuyu itina wa nyinya wo kuma luka ate uciokethia wakana chumwa kithelu maitu sunu kuetwa tawithi wa anakwatiwe ni mathina ma mesilia itina wa kuona mume wake sibitali ni pala wende na kwata uiti ekatwe nge waisu. Wakati aliondoka nyumbani, hiyo ni siku ya Alhamisi asubuhi. Tulikuwa tumeshinda na yeye Jumatano hospitali kwenye bwanake alikuwa amelazwa. Na kulingana na sisi tunafikiria alikuwa stress kidogo sababu aliona bwanake ni mgonjwa na akafikiria bwanake amegonjeka sana. So kulingana na sisi tunafikiria ile kitu ilimsukuma ni ugonjwa wa bwanake. Sababu katika uhusiano yao kwa familia venye tunajua amekuwa akiishi vizuri kama bwana na bibi na hatujaisikia ugomvi yote wala shida zote katika familia yao. Wakati tulijua amepotea ama ametoka nyumbani siku ya Alhamisi, tumejaribu kumtafuta, tumeenda mitoni in case kama anaweza kuwa amejirusha kwa mto, River Chania tumetembea yote. Tumeenda, of course tulipiga ripoti polisi, tukapata OB number, tumeenda mahospitali za Thika, tumeenda mpaka kwa mochari za Thika hapa, tumeenda Kiambu, that is in Kiambu County, tumeenda Murang'a, tumeenda City Mochari Nairobi, na tumepia enda kwa barabara, kama kwa mfano kwa barabara tumeenda all the way mpaka Samson Corner. In case kama aliamua tu kutembea kwa barabara aende kwao. Na sababu ya kuchukua barabara ya kutoka Thika hapa kuelekea sehemu za Meru, sababu tulifikiria labda anaweza kuwa ameamua kutembea akielekea sehemu za kwao. The last time tulikuwa tunaye vizuri jioni as usual kama kawaida, so tukaamka asubuhi kama tu kawaida, hata mimi sikuwa na expect kama nizaenda. We have tried to print posters to take to every estate. We've gone as far as Meru, we've gone to Matu, side of Matu, Githurai, and we are still printing more papers so that we give to the border. We have talked to the security team to
to put posters in the matatus so that we can locate Elizabeth wherever she is. And also the family members have gone to the places like around the rivers to check the areas, and up to date we don't found any information about Elizabeth. Atongoi ma kisomo alimu na ala atongoi kibathukanio makonetwe maunduni ma kisomo kuya kibwezi nimethi wana umbano skuluni wa Kalolini balamane na nesia maundu makukilia kisomo asaidi makulwa kwikia batani kisomo nikana kukilia kisio kiu. Kennedy Mulinge ni mwandiki witu wa Mauvoo. Kavinda nika amani walamane kia mutioni omuthia wa kilasi cha na KCP mwaka movitu maende kuyumbanisha kweyunga na skulu cia secondary mwini usu tuendete wa Mwanza asie na tongo ni mende kama kumbetele kisomo ta muvango munene wa maendeleo mainena ndini wa umbano waene yende kifatha kwenye muveno wa kisomo sub county ya Kibwezi na ula waende ya skulu ni wa secondary wa mwana wa Kalolini maofisa muveno wa kisomo ni maasa serikali ni yende kwa ile mawidhulu kwa maskulu ni onde nikana kuendea kukumbatele utalo munene wa maniwa kumana naki Director wa Mauvoo wa kisomo sub county ya Kibwezi Kennedy Machora ni wawetana kithethe sifanene kwa ile kwa maundu ma kisomo sub county ni kwa kilungu cha miaka mitatu mevetu. Our target for 2021, our middle score for 2021 is 4.5, around 1,000 to university and 2,500 colleges. That's our target. And the Teacher Service Commission has played a very serious role here. Wametupatia walimu sana. These schools have teachers in Kibwezi. You can't compare us with other sub-counties. The day schools in Kibwezi. Wako na walimu, every recruitment tunapataka 50 or 45. Director wa Mauvoo komandika alimu TSC vonge wa Kibwezi Mary Chege inena kavindani kau ni wasa tanzia ya kuikithia kisomo kwa maniwa ondheni maende kuvundesia na kuandika alimu mbeange. That is given to the second sub-counties, and we are one of the beneficiaries of this particular project of SECIF, and we can say with SECIF the number of teachers has been increasing over the years and therefore contributing to the quality of education in the sub-county. Oingi director ono ongela kwa siata Mauvoo wa komandika alimu ni maende kumavundesia alimu kifatha kwenye sub-county ni eno Yolo wa matalatalamu wa kisomo wa CBC mayumbane sana ila siulika grade 5 mwainosu tuokwata. As far as CBC is concerned, as we sit here, there is CBC training that is going on in our various zones. We have about 8 zones in the West Sub-County, and the CBC is taking place. We've been there since Monday. Yesterday we were there, I believe it was a holiday, and it should be there up to Friday. What we are training them is in preparation of the children who are back at home. We've been told the grade 4 students are back at home, and we expect them back in faster. So this is a preparation of those students or those children who are back at home, and we want to ensure that once they come, then we are ready for the grade 5, and the training will continue even for grade 6 and even for the other level. Beth Makau Ola ni ofisa wa Mauvoo wa kisomo ainena ni wase kana kumena na kwaila kwa maondo mame kumukanalie nimeolasimika kwa mbese kuvundesia alimu nundu tuweka olame na guo ni muvetuku ni vinda. Karo mwende ulani umwe kati waene yandalame vikete umbano ni wasetame kuendea kululumilia maundu ma kisomo nduani taimo wa mivango ya maendeo. Icha tusomethia tukasomethia andu ala matesi umuhimu wa kisomo nitwe wa kana paika na kailite enda kate school kuma nursery mpaka form 4 na twasomethia mpaka tukamente mpaka alame ground tumavundisye maana ma kisomo. In case wethia kana kate school ukamana indi utono uvikisya report yesu chief kana mutongo yungi kana kakai school ucha
kuna maoko amaniwa kimivai na kutambuka kwa amaniwa vaasa maithio mantha kisomo no mama maondola serikali ende kuthinikia ni kana kuikithia kisomo kwa onthe. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Ekali makisio cha matungulu ilai kauntini ya Masaku na ala matumia lelo wandauni kuthisya nthi yu ni matula muti mubea wa kwaka malelu wa kera kwa kila maweta kana mubea usu oye kwaka malelu undu bailite ingene nthi asu ni maweta kana mubea usu wikati ya kwaka malelu na uyaka nai ingi ni maweta kana mbe wa lelu kwambia na kuseubwa mubea ula uthinikia maundu ma malelu ni wailite ukonwa Boni Mutesia ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Nende kuma isioni cia ngomeni cia nthi na nguluni ila ci samkaundini ya matungulu ni mamekulia serikali ya kati kwizila muveni wa kusovya malelu mandoani ila isi wetakera imasovisi lelo kuma ndauni kuthi cia nthi. Ninena yulwa lelo umete ndauni ukathingi na cia nthi. Ulona se ubiwe the other day ona ndie sinita mwai wa keli. Buene ya mbe. Na yupa ni unje mwasisia. Kini kiugo kinakuiye kuma kuye ndauni cho nthe muthanga watu awasilanga kwanzona o ila tunaiya ibukuwe na muthanga uo ntho twaiwe ingi pau tikulia kalavati siailite ni kwikiwa ila ikiwa lelo watemiwe na 2 days niendo unene akiu mithena ili ni ya utema lelo wa kera na uitume wetinga jimwe jita wangirenda. Mainenanya na kisase cha Mutongo TV ni maelesea kana lelu ni wanangikite muno kindu kila kitumite ukui utambaika muno isioni isu. Thinola weboba kitioni kini kiao. Nundu kiguke zila yulu. Kidai kiwakala batisia nthi. Lakini lelu longe zitu na chao bigwe ni muthio kuya ulu. Lakini baki yao ni badai kakwembua. Baki na kitobo kubiba kukethia bethi mona niunje bon joneka na mano kama na libea manekio mindo na maineki achoma kithienda hii tiki wakala batinde kiguke kabisa kwa mituketha ciane ukethia andu mabita wengine mawetaka na itinga ila yetuwe kutama lelo yatemie na mituki na ya utama na evinda ila unanagikia ila kuna uye na yumenda maetewe itinga yengi yemasovisi lelo tithi site kila kutumi wanai taene kisio na lelo itemwa toyu na ona ndominete ona mwaka na tithi watonje sigu ni tai na waenda nainia na ugo ngina skulu ngomeni kibuthi chetiwe kuma bandauni chavika ona kijavika ngomeni skulu pala chavikie patia lite 200 yards nikenda kivike ngomeni skulu ni kulia serikali atongo imaitu masisi yake nethe wakere thukuma u utiwe museo enende ni makule manengwe masafu matheu mambesa ila ina yetu cia kusovya lelo na mai makwene wa undu mekwenda mo ni mekosa itambia nundu yu ni mekalite thina ni kwa ivinda yesa na nginena ta Mutongo wa kisio kini kwenda kumana lelo mbesa ila ciatengetwo kuhusu lelo yo nundu tasisia lelo atemiwe na mithene ele na teama na falio ya o lelo ya mbesa cianata na ithita ekalima ngomeni na katine nite amuite tiyo bizine kwa mheshimiwa witu nikete tite mane lelo watengewe mbesa cianata na tuimana maundu ala maele kwekwa kuhusu lelo kuma ndaone tosiante ekalima kisio cha katine mande na unyama vala mekwisila ivinda ila kwa wetina wa kwithwa itambia ya lelo ina kalatilwe memuia mumbunge wa kisio ki ulani Stephen Mule amathinikie kwa mituki na kumasovisia nzia kenda methwa matonya kwikala thayu ula mekwenda ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kiaoni cha katine nitoa Boni Mutesia. Amwema ekalima kaunti ya Mombasa na mamienda serikali kuseuvya myanya ya kuandika amwika na kuikia manani bata wa maendeleo mambi ingi enende asuni matula muti serikali kwa kwithiwa ngalama ya mikalile iende na kung'aya na mwenendi nake aende na kumia balama weta kana ibinda ye ya maumu serikali iende na ukunia malebe walanio wa BBI. Angelina Musekuma Kiswani enange waisukwa uliko
mainena na kisese kia Mutongo TV ekali ala ni atandithia ngalikoni cia changamwe ni mamienda serikali nene ivikie kumanthia amui kameanya ya mawia ni kana mavikie kutethia misio iza kuendea pala bangi ni ethekana ni kusoma serikali ni manthu ndo na kwika withekana na koneka andikwa nundu bena thina mwingi muno withi yokumisi ukenda ukethia nja ya yimbia na njangu mundu na asomie itha tete kitheka nanda nezo kwata wea ukithia yethe no kuthina na mwana no kuthina despite kwitha mundu ana kisomo na akonge na kino na tetesi mwana ku serikali ni sisie emanthieze andu amano masomie wea nekaza weze kwithia nemo kelania pata wa mwezi kusomithia mwana ni kweza kuona muthomo imutethia ni maweta kana mianya ya mawia taine ngano ya kwanza ya itemba ilu maiweta kana ndongo isitetha cia wia wasio undu violate na ende yukuilu serikali ende na kosa ndola mayo siana sio na ndola ngi simatuma kula kungenza na bandu akubingwe wa wia nesa tukenengwe twisa kono Mutongo ya twetie wilbaro twisa kono Mutongo ya twetie okami twisa kono Mutongo ya twetie mukokoteni dize mukokoteni ka gwacho nacho na kume mbwe ne chekua kumundu serikali ni siani na siani lesi kuma skulu imanenge mawea serikali ni siani na sime na maso mthesi na sio siani sia kokua oingi ni maweta kana tamavinyikite muno ni kumana na kuvanda kwa ngalama ya sindu sia kutumia maweta tamasa kuyendongo ivikie kumatethia indi si matetha sia nutatito vinia mwananchi wa kawaida nundu twasisia maisha kwa mwananchi wa kawaida meyulu muno na matumaini maitu ila twasakuye serikali twenda wizethia twithwe na serikali ikujali mwananchi wa kawaida lakini twasisia yusai serikali ijali matajiri kana andu aladhi lakini mwananchi wa kawaida ni mubinie ni maweteta methitwo maiko hata maumu maingi ala metetwo ni kukosa wia takuvingi wa nyumba sio kulingana na woni wa maisha ndi mawiwa umundu tunena niki mondiu maisha ni momupyo kwanza nyini mutandithia wa biashara na biashara nithukumia bachangamwe lakini umundu ndo mutaja kana maisha ni metu muno pyo yani wikito sungu kwa sungu na kamoto kagu kunyi ni ngukulasya kede batoneka uneno ya serikali ni usisye maisha ma mundu windi kusamulo kweli maisha ma wanjiku yamekuwa difficult maisha yamekuwa magumu my friend sasa nutatito vinia mwananchi wa kawaida nundu twasisia maisha kwa mwananchi wa kawaida meyulu muno na matumaini maitu ila twasakuye serikali twenda wizethia twithwe na serikali ikujali mwananchi wa kawaida lakini twasisia yusai serikali ijali matajiri kana andu aladhi lakini mwananchi wa kawaida ni mubinie ekalima kaunti ya Mombasa dema vikia kumya kio kwe serikali nene evikie kulikilila katina kumatethia ni kumana na kuvanda kwa sindu cia kutumia utandithia kuvaluka amwika kuma mwala kauntini ya Masaku ni mamunyuva Kilei Mutinda kutwika mwene kibila wa nzama ya Mascout makamisa na manzama ya Mascout kuma isioni kipathukanio va Kenya mainena ni makulia amwika malike ikundini cia Scout Tanzania imwe ya kwisiania na mituo mithuku ta utumi wa ndawa cia kumila. Daniel Mongela ni mwandiki wa Mauvoo. Itina wangwatanio ya maskauti ukamba ni wa mwala kwikala kwe vinda ya sama tena mwene kivila yukwe vinda ya mbe ngwatanio ino ni ya mweki angovia mwene kivila wa makontrakta kauntini ya Masaku Kilei Mutinda kuosa mwanosu yenda kuasia umundi ni na utanu tana tuikithwa chairman wa Kenya Scout Association dhine wa mwala sub-county na niwia kana jukumu nosa kwa moko eli nenda kuwazanga serve in that capacity kulingana na mea ya Kenya Scouts ila na ile kwitha ndichia meetings kana ditongwesya mikutano ya Kenya Scout dhine wa mwala sub county tongwesya chathiki commissioner wa nzama ya maskauti ukamba ni wa mwala ni waelesya kana mamusakuye Kilei itina wa kwithi wa anisye mitalatala yonthe ya utongoi ila yendeka ni nzama nene ya maskauti va Kenya na rikwati kana ni mwasome somo kana thini wa scouting kila kingi bio twati ya
ni integrity na ilengi twatia ni mundu kwimbua trusted kana getha mundu ni mwikigu isu number 1 ilezi atumie chama lutoto ku invest au monthio embua hapo indewa nondu zinduzi on then whether nacio ko ondu wazia tenda ku register more scouts thina wa kikundi kino kitu cha scout thina wa Mwala sub county ingi thini wa chathiki na kila kivikitwe ni makomishona angi mama scout van ya Kenya kile ni waunya witano kwa andu mamika yonthe kulika ikundini cia ma scout ndaelesia kana ciena utonyi wa kuemea mituo misio na kulunga mikalile ninaumia witano kana ina request ya cia imaitu cia na ila cio soma kana zi ndino wa primary school na secondary school situ ethani batoneka sioke kana I support this kind of association sioke na ti ciana ngewana ciana situ kana withie ni cia support na ingi cia twika supporters na cia unga mukono kindu kitawa Kenya Scout Association nondu kindu ni kibundi as values cia mundu kwithe trustworthy na kwithe mundu tona kuikika thini wa society ko ni kindu kitona gutwea ciana kwanza yanzio ugethia ciana situ ni ciana kwanza ila elite ko twikulia asi maitu maite ciana kwa wingi na maisi encourage cia school ni kana isi ukai support kuma va kisioni cha makalo ya thwe ukamba wa Mwala Mutongoi TV sito kwa ni Daniel Mwongela na indi bauni bongo bika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 3:30 ula wandethesia kwa lula kwanzia ya meko ni Sharondinda na ndio tongia mubea we mwanya nundu wa kusakua kuendania na kwa ndini wa Vilingi wa Mauvoo mubea we mwanya kwa onthe alama ilia Vilingi wa Mauvoo ebo director wa kwa Charles Atedhianise na Alfred Elizabeth na Joshua nyenito wa Faith Mackenzie wa Mutunga ni kuendea kiwio cha kwa ila Tiwanesa.